Malor soifua maua malange mai le whafonga le tatou atunu. Ia taluai wa tatou tūlata le whamanatuina o fiafia. Ole Polokalame whapitoa lenei mo le Kerisimasi ma le tausangfou. O whaatalanoanga ma fautuaga mo le vaaia lelei o le soifua manuia o le mafaufau. A o whea ngai ele tatou atunu o matafaonga ma lolonga mafutanga o fiafia. O le Polokalame lenei, ua mafaatasi ai ma se tasi o le whanau, o ia foi o le registered nurse po le tausi soifua, o lo ngalue i le mental health i tutonu au kilani, o le tamaitai o Mulipola Leonia. Ia, whatalo whātou Leonia le nei tūla o le aso? Talawhalawa, ma loli soifua maua ma le langi mama i le whaafofonga a le tatou atunu. O lo ingoa o Leonia Mulipola. O te sau mai le nuu o wailu utai, fasito utai, masalua manono. Thank you for having me. Ia, ma lole soifua maua malange mai lausunga. Ia, o le tātala noanga, ia, o le whaongaina lea o lo silafia i lo ngalue ai tutonu le mental health. Ia ma le whaasoa mai fo i lo tomai. A wale le vaia le lei o le soifua malolo ina o le tino ma le mafaufau ia ma tagata atoa. I nei vaitau o aso fiafia. Ia e mua la a vatula o fesili wha mole a Leonia. O le ase me pitusili ona e manatua i le Kerisimasi. So I don't have a specific memory, but I have a collection of memories. So Christmas Day, at our family, we have kongai at our house in Mangere. So lots of family over. I remember greeting family members, Merry Christmas, lots of food, usually an umu. You're hearing Samoan music or Boniem Christmas music playing aloud. As a child, I think, like all children, you're more preoccupied with gifts. And you can also hear neighbors celebrating Christmas. You can hear their music. They're also doing umus. So yeah, it's a very nice space to be in. Ia o aula ia o le mea pitusilino o manatua le Kerisimasi. Ia taimi o Samoa o le titi lava sa o te manatua le Kerisimasi ona sa mawaila o paluni. Sa o tawhao ai. Ia a toe imagine la le nei vaitau o le maua o le paluni i taimi nai Samoa. Wa mawaile me ta alo ai. O le sina o memory i oi Samoa ia male mato o i fo male o tina mana i o te ila iti i le sipitonu. Fastotai e whamanatu le Kerisimasi malo o grandma le tina o lo tina i fastotai te manatua i ai whai umu pulini a lumutua. Nāna mua ina o tofoi i le pulini. Ia o lo la mea o te manatua i nei o tatou o mai nei New Zealand. O le vai temi mua le na whaatau e le tatou ven. Le ana mas whai en tatou o tatawhau i tua atu au kilani. A la uloa o pe mo whai si lewa na i nei New Zealand e le mwhai no e se watu ma au kilani. I o nā le ana ma whai ena o tawhau i o i Hunua Falls. Ma isi pitch e si tua atu. Ia pauna o le mena alo te manatua i al whamanatuina o le Kerisimasi. Ia pe ese le whamanatuina i Samoa. Ia ese fo i le whamanatuina i nei. Ia o ina i loa i le ese nga ona ua ese atunu. Ia o le sila o fesili. O le ale winga o le nei vaitau o aso fiafia ia oe. For me, the holiday season is a time of celebration with family and friends, or for some people by themselves. It's a time to look back on the year that was and also look ahead to the new year. Ia, ne sa o whapena fo la o le winga o le nei vaitau. Ia wau te iloa o le whaatawa ina o ainga. Ma your families. O le taimi e mawhaiena toe vaai lesi ia mawhaiena o mai whaatasi ia ainga. A lauloa
o le me pitisili na taua o nei vaitau, ia ma le simea, ia ma le vaitau fo ia le o e whaingaluenga e nofo fale. Ma le tele i o mea ai. Ia mai se mo sukalati ma mea ai man na ia umalawa. Ia o le au ngā na ma taua o le Kerisimasi o mai whaatasi o ainga, ma le sharing, ma le tele o mea ai e na share ai tangata. Ia, o loo na o le winganga o le Kerisimasi ma nei e vaitau ia tea. Ia, Leonia, o le ase plan lau sunga i le nei Kerisimasi ma le tausanga fou, nei vaitau o tatou iai. Yeah, so our family, we're going to be in Samoa over the holiday season. It's been a few years since we've celebrated Christmas and New Year's in Samoa, so really looking forward to it. E fo ia fofuanga fale ainga e fai Samoa, ia. O le plan nga po o le fofuanga na o le awai atu i Samoa i fofuanga le ainga. O le isi me pitilin taua ia o le asia tu le tina o loo ia i Samoa, ia ma le ainga. O le mana ia le vaitau e, ia au o le fai Kerisimasi whaatasi ma si o tina i Samoa, ia ma le ainga, ia mana ia forto e asia lota nuu ma lota ainga, ia ma futa atu i tangata o le ainga. I lo ngalue ai lai i lea vaenga o le awonanga. O le asau fautuanga o ni auala e vaaile le iei le soifua o le mafaufau I nei vaitau. Yeah, so the holiday season, like we discussed, can be a happy and sentimental time, but it can also be stressful and challenging as well. It can bring up mixed emotions for some people, either due to past trauma or their current situation where they have to be around family or friends that trigger them. They could be grieving, or you can be isolated either physically or mentally, whether it's your choice or not. In these cases, self-care is very important. It's knowing how to manage your emotions, knowing your triggers, and also knowing your boundaries. And I think underlying all of that is just the idea of being kind to yourself. And I think also reaching out either to the support people that you have in your life, so trusted people you have a good relationship with, you can offload some of those troubles to, or either some online help or helplines. There's quite a lot of resources on the internet, from therapy sites, blogs, or even social media, around managing or surviving the holidays, as they call it. There are also several specific tips and advice out there, which is helpful for people in different situations. Mana ia le fautuanga. Ia sa o leia, o le vaia le lei o le soifua maloloina, ia e le ngatai, ia oe lava, I le tangata I tōtasi, ia e whaapea ia le whanau ma le ai ngā atoa. Ia o le fautuanga wa o mea le whataua I tutonu o le auunanga le mental health. Ia o ia lava leila o moe. Ia wa o vaitau ia e lauloe o le ato o tele tangata e fiafia nga se tau I le level popo le vaveau. Ia o le fautuanga ia e pule al tangata I le auala e whamanatu ai nei aso fiafia ia paumea ia lava leila o moe. Ia Malaysia mea pe ona saunoa Leonia. O le vaia le leilea pikain. Po le a lava le tuainga auala e a foi nei e whaonga le tangata e whaamanatu ai ma fiafia ai nei vaitau. Ia paole mea ia sefe. Ia whai e se auala o la e le ngata e puipuia ai le soifua o le tangata. Ia e puipuia ai le soifua ma le saunga le mua o le whanau. Ia ma puipui le soifua ma le saunga le mua o nei o tatou tina mata ma tutua. Ia Aemaise tangata lau tele o le ainga ia ma le nu. Ia o le si foi fautuanga a Leonia o le be kind ia ma lofa atu I le si o uso a tangata ma lotua oi ia ma le walanga o le vaitau wale nei o le sharing be
e fetu fa ai ma lo fa lesi ia e ia i latou o le fiafia lava isi ia o lai le stangata o lai lonely o lai le o ia so na inga le o ia I po lai no fo vala mainga ia o le taimi le o le fiafia e mawhaina fa so atu ai le anganga o le fiafia ma le alofa ma le mafanfana I o tua oi ia pe ona sa noa ia Leonia I le tele o nanga e fesoasoani. Ia o nei ana ia I New Zealand. O le tele ia o nanga e fesoasoani ala uloa I fuela isi atunu. O tele o mai loa ia le ia fesoasoani o lo maua e tonu o sio tatou atunu o Samoa. O te loa o lai tele po. Tele ia o nanga le o lo maua I lunga o upenga tawhailangi. O mea umana e mawhaina fesoasoani. Ia ma le se amea pitusili o le talanoa I le stangata. Talanoa ma whaasoa se mea o lo mawhatia I po mana o whaasoa atu I le stangata e maua mai ele pisosoani. Ia, ma lo whaftai Leonia mo lau fautuanga. E whapewhea ona whaamanatua so fiafia I nofoanga I o lo enga lue ai. Yeah, so I work in a mental health rehab unit. So the clients under our service live at the facility. So during the holidays, some clients, they spend it with family and friends. And some, whether by choice or not, they spend the holidays at the facility. So those clients that go on leave with family and friends, the nurses talk to the clients about the leave plan, where they're going, who they're staying with, medications if they need it, and also a safety plan, talking about risk, and then the supports for the client and the family that they will need. So that's what the nurse has to sort out for the clients that go on leave. But for the clients that stay at the facility during the holidays, so what's involved is the ward. They help in decorating the ward with Christmas decorations. A Christmas tree is put up. And there is also a Christmas or end of year celebration, which involves staff and client performances, and also a shared meal or a barbecue. And then on Christmas Day, the rehab workers, the nurses, and also clients, they participate in making food, decorating the space, and also sharing a meal. And also during the holiday period, the rehab workers and nurses prepare activities or outings for the clients. And then New Year's, it's usually a shared meal, again prepared by staff. O e fōlinga mai lai o lai lava o lai la foi fa manatuina e latou I so se vaenga tu sa o lai o isi o lai o I latou ainga o lai fa manatua I le Kerisimasi ma so fiafia ia o isi foi o lai mana o no fo lava I tonu o le falmai o lai foi o lo saunia le o fainga luenga ia auala mawhai e ino maua uma e tangata uma le anganga o male sipili o le Kerisimasi e iela ni mea alofa e tufa I lea vaitau pe e whaatau lava le mea alofa tangata ia. I usually, yes, I think there are some presents that are given to the clients as well. Yeah, which is nice. Ia o me la no o whaingaluenga ia o ia. Walanga se ia ne whaingaluenga I ma ua ma Leonia. Wa o lai tele no o whaingaluenga I tu o le community. O matou mai ma matou ma o latou ainga ia o matou e o asi I ainga. O te manituala le I vaitau fa pene. E mau te oma ave ia mo meu food paso. Mo nai ainga ia. O te mantua ia uia tangata na ova ia I aso ia o ngā lue ai o te tau mawhai lava e whaini ni mea alofa ina ia ta o tua I o le aso Kerisimasi I o te aloa ave e polpusa sokalati se mea whapena I nei ngā luenga ngā lulue ai e maua uma e tangata uma le anganga o Kerisimasi e le whapea
o le ngase na le whamanatua i le o Kerisimasi ma le manei aso fiafia. E fiafia uma celebrate ma whamanatu uma tangata uma. O se vaenga ia o au nanga o lo mangalu e ai e whailo atu ai. Po le alava le au nanga. I tutonu lava o le nei atunu. E ulo o tau mawhai lava ia le au whaingaluenga ia matangata uma. E wai e fo support service ma mo meo au nanga i le community. Ia e whai uma ia celebration ina ia mautinoa. E fiafia uma tangata uma ma o lato maua le anganga o Kerisimasi. O le a sau fautuaga mo tatou tangata mo lenei vaitau o aso fiafia. Yeah, so safety is a big thing to remember these holiday seasons. So however you choose to celebrate Christmas and New Year's, please remember to keep yourself and others safe, and also keep an eye out for people in our community that are vulnerable during this holiday season. Checking in with them. Pe ona saunoa leonia o le ia sefe masaunga le mu. Ia wa i tonu ai o le auaunanga le mental health. O le mea pitisilia le na whaataua. O le saunga le mu. Ia saunga le mu. Ia oe le tangata matua. Ia Aemaise le whanau. Ia Aemaise la ia nei o tatou tamama tina matua. Ia Aemaise ia o tatou ainga o lo whamoe ia tatou ia tatou ia malolosi. E vaia lātou malo lātou saunga le mu. Ia wa o le tele foi o le fiafia e iai isi tūlanga e tupu mai e tua. Pe o le fautuanga ia saunga le mu, ia pole ala vale auala e finangalo le tangata ia e whaamanatuina ine ia so fiafia o ia malonga ainga. Ia whaamanatuina ma fiafia i se auala e saunga le mu. Ia manatua foi o nei vaitau o aso fiafia. Ia tatou fiafia uma. Ina ia maua uma i tangata uma le fiafia. Ia masaunga le mu uma ia tatou aulia se tausanga fau manuia ma le saunga le mu. Leonia ia wa o le la tatou o mai le whaiunga o le nei tausanga. Wa o se Kerisimasi a ia o loa whailo mai o le whaiunga le nei o le nei tausanga a le la whaile le la tatou savalia le tausanga po. O le a se le sona po se sini wa o ina mai le nei tausanga i le lua fe lua wha. Yeah, so one thing I've taken away from 2024 is that change is a good thing. So familiar ways of thinking and doing can be a comfort and can bring a sense of safety. And there's nothing wrong with that. But if it keeps you in a state where you become too afraid to grow or develop, then it can be problematic. It's important to know that change is inevitable. It's a part of life. And if you're someone who feels that their life is stagnant, upskilling or developing yourself in whatever way, mentally, physically, or spiritually, is another important part of change, and it's a good investment in yourself. Malo, ma ia le manatu. Mantua o tausanga umae o ia o whailau tala wa o tausanga umae whapea o i o lau sini nei o tausanga nei ia ai o mailo ia Fepuali wa matana ngalo ia se a tangata ma le lātou sa valinga o le tilo foi lea ia po lea se mea wa ausia i le nei tausanga o lea uma. Ia, le ia se mea o ia to carry forward le tausanga le lumana. Ia o pawal me o me taua ina ia la ia nga I luma le silafia ma le iloa. Ia ula ia o le sona po o le sesini o maua mai le nei tausanga o te iloa o le peonta ua leonia o le vaia le lei o le soifua malolo ina o le tangata lava ia. Walanga e peo whataua lava i le mental health. Ia o le malolo ina le tangata. Ia ele ia
se fiafia e maua i nei vaitau. Pea whaapea le o soifua maloloina le mafaufau ma le tino. Poa e ilo o mai tātou a whaapeo. O le, i se me o tōtu ngā ma mawhatia ai le mafaufau ma le tino. Po i se me o ti ngā o le tino. Ia le maua ato ato le fiafia. O le mena o le whaatau wa ina e au ia mo o wa o ina mai le nei tau sanga. Ia o le vaia le lei e lava e tangata i o lona ia soifua maloloina. Tino le anganga ma le mafaufau, ia Aemaise le whanau, ia ma ila atu wolo wha moe moe atu, ia oe i le tausinga ma le vaia le lei o lato soifua maloloina. Ia o le si mea o whatawaina, ia o le i le mai le nei tausanga, ia o le tāu o tatou wainga. O le ei o sootanga le lei i totonu o ainga e mawhaiena e mawhaiena e whaalangolango ma i tangata o lo ainga e support o i se mea o lo e mawhatia ai. Kusala o le vaia whaalei o soifua maloloina o le tangata lava ia. Ia ma le tāu o tatou ainga o le alofa ma le whaamaoni ma le whetausia i totonu o tatou ainga. Ia, malo Leonia le whaasoa. Moalangala o le la tatou wanga i atula le lua felua lima. O le asau fautuanga. Wa o e fo se tamaita i o le tupulanga talavou matitua. Ia o le asau fautuanga. Mo lau tupulanga ia po o tamaita i uma. Pe o tamaita i uma o le tatou atunu. A o tatou whasauni atu mo le nei tausanga fau le lua felua lima. Le asau fautuanga. So, like mentioned, keep yourself and others safe this new year. Also, reflect on your year that was, the moments that you were proud of, the moments you showed up for yourself, the moments you weren't so proud of, and the lessons that came from it. So, for some people, the way they celebrate New Year's, they set some goals. And if you're that kind of person, I'm sure there are multiple online resources on how to set goals for the new year. If you made it through 2024, then yeah, just pat yourself on the back. Ia e sa o le ia, ia o la u whaopopo atu i le tatou atunu o moleanga i atu i le lua felua lima. Ia walanga o tina, ia mo tina uma, tina sa uma moleanga i atu lua felua lima. Ia o le whaataua lea pe ona mata ua mua o le vaia lei o le soifua maloloina. Ia wai pe fo e mana tua tātou tina o tātou o le e vaia le fatua ainga o tātou ainga e wha moe moe ia le whanau ia whapea le tamao le ainga i le saunga le mu ma le soifua maloloina o le whanau wa a malo si tina. Ia o malo si fo i le fatua ainga i le whanau ma le tamao le ainga ma tangata uma. Ia whaataua ia le anga i atu i le lua felua lima. I le vaia whaalei o le soifua maloloina o tātou tina, ia peila o le whai lau health check. Ia, walanga o tātou tina e whaamuli i lava le tātou oe vai tātou. Ia le tātou soifua maloloina e siaki tātou. Ia siaki e whapitoa mo tina po le pre-screening, o le cervical screening, ma isi lava screening fo ia patino ia tātou tina. Ia o launa fautuanga moleanga ia tu lua felua lima. Wha mua lava le soifua maloloina o tātou tina. Ia o le sifo i mea, whai se koma tina. Wai o le sia taimi e le whai mai lewa enga na le whapealu e koma. Ia e tawana i loa e taita ia le tina. Ia ale taimi e watau ina alu tina e whaisanga koma. Pea maka fo inga alu tama e kuka e whaise malolonga a tina. Ia ma le vaia whaalei o le soifua maloloina. Ia ma le saunga le mua o le tina ma le whanau. O ani lo i tau mo le anga i lumanai. Ia o po le a lava le mea o
o loo manao le tagata ia po le tina e taulaʻi ai lana vaai. Po le a le sini po le autū po le fai o le togalaau, fai o se pisinisi, po le a lava. A o se mea o lae e fiafia i ai le tina. Saʻuna fautuaga mo le agaʻi mo le tatou agaʻi atu i le 2.5. E iai se manatu muli Leonia e whaau mai le tā upu. Yeah, just for all the listeners, thanks for tuning in 2024 to the Whangangana podcast. And just keep yourself safe this holiday season. Yeah, and see you in 2025. Whawhitai lava mo le whawhonga mai i lenei Polokalame. Tali tono ua iei se au ngā o whamatalanga mawhautuanga. Mo le vaia le lei o le soifua o le mafaufau ma le tino. E le ngata i a oe, le whanau, ma i lato e tā ua i ate oe. Manatua, e le ato atoa le soifua maloloina, pe a le soifua manuia le mafaufau. O le taualuga lenei o le season 1, po le Polokalame mua. Whawhitai tele mo lau whawhonga mai i tatou Polokalame, mo lenei tausaga 2.4 Asiasiane i le Apple Podcast, Spotify, YouTube, ma le whaunganganapractice.com e maua o mai tatou Polokalame o le season 1. O le season 2, o le atoe whaawawina i le masina o Fepuali i le tausaga fou 2.5. Ia manuia tele le whaamanutuina o aso fiafia i si o tatou atunu. Manuia le Kerisimasi ma le tausaga fou. Soifua ma ia manuia.